tun rum chu thlasang ti le tong o thlasang te hi nangi ringem la tong velo mala atong te nan soi oi om tak tak te hi ishe thin nge yanga mitam jok chuan in oi karing camera aron oma soifia thelo mak deuh deuh an la fu thina ati oi om zuala ti lo theilo chung thalak ka lo lang tel soifia mai har tak tak te chu I en hauleng o The sunburst flowers calling on warm days overdue. But ama saber hi in nei na asom velo mi khwal ti mai la han en ula thalak dang lam tak ni in lang lo asir berakot dum ha ke hi en chiang le ula ke ang tak aron lang tlat mai enge om zia a ke te chia te hi en te u ui amit hi I muem ama hi atet mel zia hi akun po ni mai theya kun po ni se baka hetiarun en kher oh zan in chu imut tuilo phagem adot hi chu kut chuang bang ti to mayang o chung ko thalak dum takani don nen he kut chuang kher kher hi pa ber dar ding lam hi en ula enge he hi Reddit user post ani a Baxter 7070 na inda a anau pangber brace wa hi kani a he kut hi ka kut ani lo chiang ania kanule pa ti in hi sang chiang ani ti in a soi chuan hetiang hi kan soi ta sa sa apathum na chuan kumsang khat zakwa dai to lak thalak hi en lokila linen mill Belfast Northern Ireland na thokte an uniform ne na thla an lakna ani a en thuak chon pa ngai tlar ma saber dot tu sir berami hi en le ula chuan ana vai hian an kutan kwang kwa Facebook a he meichia big dar ding lama hian kutalo om le ta akut hi atikum dewa ataksai ro lang lo he thalak po hi internet a alar na sato viau le ngala en chiangila akut tikwal deuh te hi chiang takina langa kumsang khachariat somruka tangkhan thalak edit hi anti tan towa arong ti danglam deuh te ti mam te photoshop omma to pon ma se kut handa bel hi an thiamangem a harviawang thalak reilu tuk to ni a enge ngai ve dan le ole apalina chuan leave tanula ve thung o he thalak hi doctor pakhatin Bolivia ala kani a he thla an lak hian an sira leave thi ein honga tuman omlo ma se a hnuwa thalak hian en le a leave thami hi tunge alang roya asama sei le bok en chiang ve chinte lok o kan zoom ange ui school hlui to takami panau pang Reddit user pakhat ron post ania he thalak hi en mai hian adik theilo riau win ti vm aron soi ang hian karon soi to pange tlangkara khotere te aka seiliana kumni vel liam ta khan elementary school hlui tak mai hi an thiata chuan he school thia thla hi an lata a ala tu hi kanu mel shiat pa ani nge a ama phone nge ya la kani thala kala chawa a upload chaw boka he hi upload zinga mi chu ani a hetiang vel hi ka oi vak lem lova ma se phone atanga lak ngatani a kan khotero te a hian hetiang siam chop thiam an omlo na samai si ala tu ngei po hian a thiam lo don na sa si a ti in a zia kani adotami hi no panglu nei lo ani le deuh top ban po he thalak hi kumsang khachakwa somli pathum dei to khan ke perfect Hungary la kani a asoidan topin karan soileang kumsang khachakwa somli pathuma la kani a he meichia hi kanu ani a athala tu hi kapa ani bok anonga meiche lo ding hian lule mela nei lova ban po nei lo ram khwaya mo mishing thashang ani nge yang ina po a original ngat kanei ti ina soya in oilo takin he nge hi ani atia khongain ifanuzak zum dewani ti soiro ti in bulachana he thalak rap om de umai hi ready da postani a post to caption hi kan share to panga khongain ahnunga mi so ifanuzak zum de umai ani ti soiro mase nui mel pu mit eng asir te aron lang mel rap om de hi afanuzak zum de umai ani tak tak chuan kalarap so kang ti in
thalaka nu pakhat mel lo lang ve an thil in lai kenga thiat ho thala ni ve maya ma se asir killam thalak frame hi en ula tunge hi apostu soidan hian soile maila he thalak hi kriwi khesaira ka ina la kani a he tha kan lak ma hian ka ina hian ke ma in ka oma in te hi ka chei vel thina toilet flush ri te light switch in on le off ri te le ke pen ri ang tak te hi ka she thina baka ka in nei tunu hi a thi khan thi deuh thu tani ti ka sheve chia boka he thalaka mi hi rin hlel deuh chu ka nei ta heipo asoidanin soile maila he thalak hi nursing home pakhat kanu thona ala kani a he thla an lak ma deuh hian staff te chuan kongka in hong le in khar ri te call light in on a in off te an hu a ruma tu man lo chuan he thla an lak hi he in a thi pakhat a thi atanga minute som panga vela la kani a he hi mi thi tharau chu ni thei angem nge ama a tharau ron la tu jok le he thalak hi en mai chuan adang lamna vaka omlo ni in alang chuan en chiang ta ila a mel sira mi pa mel rap om deuh lo lang hi hi thalak blur effect mai mai anyang intile thau mai thei ma se he thalak sak tu ngei thu soi hi ngai thale lokila he thalak hi ka Kodak AZ522 akala kani a ahnua portrait professional software mangin edit deuh hlek katuma thalak pahni na mel hi aron lang ta a he ka software hian facial recognition a manga mel omna lai chu a muzung zung theya mishing mel a detect nuwa olsam takina edit mai thina chuan he ka software hian mi pa mel zok hi a detect ta dai mai heta che hian keipon mi pa mel hi ka mu ve chia Photoshop a color te kan edit kwal vel china about thei chuang lo hemini hian a thla hi voice sum nga vel kala a mun ngai veka hengzi nga dang zonga hi chuan he mi pa mel hi alang ve lo shim shim ti in Sam 48 ti hian he thalak hi aron posa he thla hi kanu in kanaw le abial nu te alak sakani a an homecoming zana ni nge an sir tukvera mel lo lang hi Kelsey Wine Lofty he thalak postu hian ti hian soya he hi kapate ani a kanu lak sakani amun hi thlan mual ni in bar bul lokani a hetia amut na hi sipai indona a thi thlan ani nge ti in lok o tinge apate hi thana takhian amut kher le dang dai ve mai sin bar kal ho ni wang te ponyang hi Kristen ti posani a ti hiana soya hi Fripp Island South Carolina a kartuk vera tanga la kani a he me che samdum chiang tak mai kan mu hi chu kaphu chiang hle mai hi khwa a cafe a thok pakhat hi ka zo chin mai maya so ta son he tiang lampang thalak lak fu te hi tamalom Fripp Island so sang na salutuk ti in alo soisam et mai ti in